Nukwala medo wezo na mivanya jojoji le Amansan television ji nkonyenye nwuti fafa peyi aje le undi ya mia aponucho apeno ikeji dukwala to asibe wanyezi menola ye na akoda dowopia alebe mi hwamejiro ha ikenye efu maololo mikata le devime ale nye ha be devime a mi kpona no yo na be showcase alo Thursday theater le miafe dukogodo pe nyagbogbo dowopia GTV ji apeto maololo le miagbo undi ya aponucho showcase alo wona owowo le TV oji le pegbemea polope kuhiowa a kasem na micho wonguti mia asenya jojo le eya megbe hafi mia aponu pele apeto maololo Dukulola John Mahama to asi apeno Charlotte Kessen Smith Oseiji abe akodado pe apezi menola ye ya ene heya nye dodo le dukope duprose kokoto ikenye 1992 constitutional epe dodo dometo de kanyebe duko ya akodado pe anakpo menola ike akpo mi ape akodanya oji le dukome apeno Charlotte Kessen Smith Oseya nyonu gbanto joim ke Ghana ho do kwisi nono le pa pede ka la fasi ke bla atonvo adreme eye ava hode Dr. Kojo Afarijan tepe ela benade dite Dr. Afarijan wunti be wa ahojujo le dosezen yoke wonami le Ghana dukome abepe bla version enye ya le akodado pia me ene apeno Charlotte Kessen edesu kokoko gede o le duko ya ple gbeta duko me ke le consider de wenye yova ya o de jesebe amegede oje ahodo pe ya ga ke Dukulola gede mevua efia de jesebe apeno Charlotte Kessen Smith osei yaije be wa ano eziame eya nye nyajojo yo kele mi asina mi egbe ke mi adowezo na apeto maololo nenye be no devime abenye hawe never ya adonkunko yo ke ma ayo abeto gbi ganyo ametame seko pim asigbe mausi kle rainbow speaking taflacha ya megava le mi adome fifi ezu ame inugbe eya pe hohoho egbe a efo maololo aponu nami cho wona yoke eva wo be fifia mega le showcase nebe ha pom le miape TV ojio ede fefe ade de go ike petanya nye sogbolisa aponu cho ya ha wunti nami ta mi aho video pe ade hafia gede asem kakao me Mauga de kakweli yenye mauga sogbolisa. Oh, mauga sogbolisa kichi katarangu oto. Mili! Oh, tutu bunge de bunge. Le kemia no mia gboko. Ano fuya peme. Nukpala emanye enuvisu ade ike wakote vemenami be fefe alde ligbona oyona be sogbolisa ke ameke damegbe na fefe a epenkwenye efo maololo acha enye fefe wala honko dometo de ka ike wo fefe le GTVG zigede a ewonele pegbeme efo maololo wezo Yo mazaramian wela doji ha. yo ya ha meje ma bia bede enu ike mi pofifila wasi no doye kake cha minya obe wana showcase in eve alo Thursday theater o wona de English gbeme aha ke showcase in eve ade mi ka pepo nka jode dodomaji ma globe enye nublaninya gade na mikata be GBC kwete wona fefe le TVG cha nyepona kake fifia eva do fiere yike agbayo kene le GBC GM aglobe usugbo ye ga kperenchi ha ejebe fefao na va le gbososore me afi woje edede le TV aji mejebe wode de ka va tonko obe omega were kedadio alebe mia fefe wala le TVG mikebe le gbevovovo katama
ma globe vosado gade wonyemi wona ala be egareke melemo yimenye merishade fa doyenye fa fowo akpoga kokono na nka omiu ta vosan wonye ta ro ihe no nyebe ntinya ado fefe na nlo kokko yi na GBC ukpobe musan melanchi o nusosro gade melemo amu ma chori de ka kpogala mo uma hoge aha a recorde afia amuna kpola mojiu ta ma globe fifia ni wodo kokko dadi yo kanye fefe yi kaka uma kpodo hado ajaba wo sogbo ado bososoro ma ba wi atomo yina ne afi no jede de goma afi miega no bubu o manu ekpam oh okay ezan fi mese gomenu ita megale mi akpo eji o ke mejibe ma bia be ike enye fefe wola hoho afififia mdibe ya gede nu ya ke mi angwele English be movie production ade aleke enye dodua o beveto be na we de vegbeme leke ko yi na mag block pie be enye no blaninya fifia ne mi yede mi ado le mi afa kofa pla duvio pla du gama kra ha ikanya va ni gbajia akpobe wode mi afa vegbe adade afiade alebe hayo funa le kwota fa ha vanyana amajro hao numa mava mi ajidamo nuke jofi numa ojiyim ta sasalala ma deva gede mi amado mebe ajaba mi ajagbagba agbugbo agbo mi afa degbe a ba mi jona nyebe eyi mada jiha de egbeare ma eyi ofom le mojie mo yo katan li le gana dukoma o hamasam hama adom de oji nana make no wo fefede ba yo kokko fie no amawo ha no dem le tv mojie amokpom adom de oji aro nyagbero le ma o hu kom kokko domi nanya khose wo mo le aro mi tube so le me wo yi ye wo maunya glom de gbare ma nana make me yo katana le mo gbamagbe a o ga fufu ma ado wona makata kpom ta adom de oji ta yo nyebe mia va o fe wona o mo va sugbo le tv ple radio ji o aba we be gbare o va jibe yo a to kota na mia fe evegba ikenya vegba khoshi majebe wonono na ma ya ta mia ma do ho mi be aw ajebe mia chu mia wode plus su be mia de ton ha na to sia ko be yo fa wo le wo ma okay ke mi fifia he ozube we va do afwanyi be ya awo movies o le vegbemede le kenya be bu pe susuo kude o pa for de ye ahun ma globe mia fa wo ha le TVG ado GTV fa ha o ya be o me adrene gaka menye de sia de galetanu ta va we be mia fa wona ha ma ga va nka ba ba le na bledongo va ye ne gaka me gbona o be nu ye ma jibe ma wanye ya mia do mato de ka evero ho dongo awo ne fa ma globe sinia ado movie alabe o do va ye ado jira o ha le mia fa vanyigbaji ve do de Kumasi ple ato ke nye do hachi de ka ha maglobe ya nya povito ka kan ha gada ma ala ba ha wo fa de do kun manya na matan yonko ya o atan yonko fa ya nye Morgan Dovi ya wo fa ko yana be torodo okay ala ba mia fa wo hachi de kai ke mi yana be Steven Nyajro ha wo fa de o yana be Daniel Afa ta fa mu kata o dongo na tonya afi tonya bona fia ta ma tare unchi blona obo ni ma jibe ma wenye ya o kata o pojijo le enchi ala be nye fefe ke yo mele be sogbolisa alo meza de me ama yo nye atro no ple atrofo ple ma yo nye khosa hao ta ehana ma fe gbososo ko na ma kenya aganchi nyaw ha ke mejibe ma bia be ameo popode English be ma be cast fefe awola ode abele ke brebe ega cheva sugbo no bobo na obe na tenwa po fefe wola wa mano bobo kaka yo nyebe mikata sesela la mama le miama
Amachichio le nye fefame William Kalanji Ganyo ike maglobe egbeko medalio Fava ele nye fefame Ganyo megavalio Togbi Ganyo megalio Oh nyemenya o Ne jujwala wonti fafame Amen nevame Alebe Eunice Bangini ya avawe ya acho anu makan tanya lama hakbara sa kopim ikemiana be Joseph Sadaga alama Stone Daniel afa akbaranchi Alice Anyakonu ikemiana be Hagbalan alama Voici ikemiana be Thomas Kwabe wakata wolama tamachichi wolama ikemakpo ikedajiefo na malagbegbe Agatha Klija ikenya akpeni wakata wakpashira nchinya alabe miewe unyakpo ha magloba maje sogbolisa wogome afa atome ya magagamru fa atome ya migaru kakama jibe matro chinchi ka wanya fafa na doa wanya be vegbe fafare ha adu ta yina be ova be do chimegbe viena aganya ogoma ha utonya mabobo ashire keme koko wo me yina be makpodo haro kakapie adugala afayama de mauta akpe maunewe bebe ma bia be nenye bele soso la bloji ye ta flache amedo o leje doko eseko o denya o dado de eve aglobe o yo na mi be ayigbe o fo menya ayigbe o mienyo aglobe ayigbe niwe no bleste sigbede no gedo peto me leke oji wona now nyeji gana de domenam kaka magblople kaka jibe na enye ahadowala ajibe na nya beta flachi kafla mayo kata gbomala osio ha oyim mayo ka azan fasusu de ama fasusu nu ha wala mayim tana dugu na fa mama ofu mavia do kuna chogabo manyi alaba no ba ayigbe a manye miawe nya ayigbe towo amayo ka vechi Togo ayi o zomo gbonava Ghana ika ogbe onye giawa wo nya ayigbe towo kaka yonye ba monyi ta o no mi kata yom de na kaka ha leke na blo da blo de shara ha o ma sago ta ko na blo de ofa nunya manya anu numanya manya mame alabe wono manana ma wano viviti ameko kemian toto yo ke oja be egbe adole unpe na wo ene de enye no blaninya nya medana da fa gbaji manya fa fawo ma ikenya sogbolisa maji amayo kacho afugoma plama yo kacho domazan ikenya tonwa plama yo kacho vama ni yo na oba vadomato plama yo kafiana be vagba na dablibo ala ba miafa voa anye egbere ka manya Ghana de ko lo ala Togo ala Benin nana makin wala Nigeria fa akparo yana ba Badagry ta vagba vanya international language ma global nya egbe ka la duko vovovo me se bo wene abe sukunu so dodo le Germany ha ta vagba nya egbere ka ujaba mia daraji ye ga kparanchi ha na kpobe ta flachi kafla no nye ba wo yo nko ado na samia da vugba sasala lamade a nyolama na nya be evawe yenye ne asa amadro fagbe la ka kene si ha matotroge azuna namfa amamao atikpo me no tometrozo alo gbedi ta ejebe mia dara fagbe aji kaka mi ke na naga ba fagbe anaga san pe mia fa de konu na sen yenye be mia fa hawo papa pele ejiji la moji be mia vi hana no sam anu srom mia fa fa wo la moji ha ejebe onu pom anu srom hakpa de mia fa awudodo ikanye mia fa de konu fa wonawa ejebe mia no won plus so be mia vi hana no pom anu wom mia fa no dudu toki wo ha olanyi no ba agbelika klo ado yakaya klo na no na kpo ba achofa me aha ta jebe no ma ha mia no dadam de je no va vidom de nchi ma jebe mia agble mia fa de konu de
anyi na mau kema bia be adan dodo kai ke akona mi agila yo ko ba jimi de gbeta yo na be mi ko amebubu pe gbe denu mi papa ma mi be suku dede tota English gba ko na de view for ta flat mejila o kata tendo English gbe o de etefe o adan dodo kaka akona mi agila o nenye be o le mi ahemo a wa gbe ka o je be wa kokpolo mi cho de view me ap mi abachi eje be kokpolo mi ple evegbea enye obehagbe ahadona no nye be amase yevugbe dede ko na ayona na de vegbe meni aglo ba no ma leke o gayoni kike ama ni mi lankude jojom fa nu nchia woli ve tana se wo de gbagba yo bia bo le ko yoni de yevugbe meni nyire yevugbe ma ke anya vuvu toto le deka ple evegbo ta ma duina mia jilao vevito nyama yo kashi eviele be mi do vegbe akple mia vio alabe wasri anya menya sukuola hanu do vegbe wonya be vevio wonya menya de na totroge azu madaka fe asiklonu de gbe adum na latao na mi ya fia de ye be o vegbe to jima eje be na tso no be wo gbebubu tore jima eje be na nonyi ela be menye gbe mato ta magbe na jila de siede pe David de siede ke gbona bo nyemasiu na do vegbe aye me dunyo ha me karaji be onyo wi ke ma adi kurao le nyegoma angloto menye tso anyako ova jimi de kofara me ke mi yo be ayiti kofa le akachigbo ei me vage me va no tonto gbo tanya vegbe a va de funam vie chofima me va o dokle vodoma gojito ikenye vao ihe vegbe aga va de funam afi me ga va o dokle anglo afiare nyigbato ikeganye anglo to tana menye vegbe duma maro gbo na gbeke madumola gake enye dada number ei me duma the way na ma amugo masamna ta mi dara fa gbaji na dui ye ma dunyo ha anyo wi ka ma di kura if you no bre bene de view school ha no do evegba chava ya na mi school na on to be vernacular na nya do vernacular yako ole abobongo koge akpala de kona if you po be mele pepem de mi awon ta jidudu va do be ne wa fi anu cho abojopo vado class 6 la no ko Ghanaian languages Ghana gbegbo no ko fi anu le sukue evo do mechocho evanye senior high school ya o mewe be wanye jizizi na de vio be wasron mi adegbe o do mechocho ke mi have achia hinde ele esusbe mi awe enyo maglobe mi ke de fuvienye be de viens pas nous sosron le sukufia o fe o gbagbajem ala ba nous sosron aro subject o va y vota na de vie de ka e de fu evo do nu fiala de ka ye fia na a contako aro ha fina pun fiala de ka o fia English gbe ple mathematics aro a contact ple na aro ple French ta review pa nous sosron va bosuma la gbegbe ta anyo be nya ayiji le senior secondary school ha gakea mamado blanc no nye be gomedo pa esan le gomejejama e jilao fa nfiafia ha le de viao esan la fama ama atenkplo no nye bogado na na fa school ha na kpoba fagba aji la fama ko do nyenye ma le kporanu ma meten ye fugba ha jige na sasasala la mamao kaja enye mau nya ha fi waten yo nye nyonyo hana fefe ya wo ikanye sogbolisa ei masia hada fa gbe ha loktonam ike ama fa nya gbo ya laka mauga ma yo wolo ho vanano mia dome mauga so bolisa vanano mia dome
Mauga me yowolo vanano miedome. Mauga so bolisa vanano miedome. Mauga me yowolo Yesu Kristo fofo. Mauga me yowolo Yesu Kristo fofo. Mauga mie yowolo vanano miedome. Mauga so bolisa vanano miedome. Pie ko ma fiembe. Mauga mie togbi o jesie. Mauga yu uyoni be so bolisa. Hafi yevu ko Bibla venami. Tayo nyebe mie togbi o jesie mauga be enkoenye sogbolisa hafi ko Bibla venamie majebe mia dashie nkolanchi o le mia fa gbedodora o me ajebe mia zan sogbolisa yatai maga wo fefe ha tsonkoni be sogbolisa do na kpobe mia to binu bo yodo gbera o bo o mauga sogbolisa kiti katadan wo to wo she wo fo aha efumalo akpe kakaka be eyikeme yo amehubuta o ne rebubu ya nenye be fefea ewododo la unti wo he ade degua mi aka mi asio na ba fonu chona mi akpe nyama jo ma o mo popo ya ada pana o davi nguti fafa ple mi afa tv do fa ple amo falau kata be mi nam mo popo he nyawe la doji alo ma da ku mi akpe no he nukpala mi anto mi se eye mi po e ha mi obe ehegbe hedona mi na mi awo mi ape vegbe awundo mi ape hajijio mi ape awudodo mi ape nududu nu sia no ikenya nye eve kwa mawo me wofu dada komi dade amun to me nye eve vijijiwo e wododo de mi ha mi awun te gbogbo epe gbogbo da megbe na eve gba tamina ne mi awo wundo ne mi awe ne wa anyo nko nyenye unti fafa pe yi aje le consider ike gbona me ha mi aga adogo plimi akpe